Yeah. Breogán. Breogán. Hay un incendio no lugar. Intenta xente ti calmar, ponte o casco traballar, reduce o risco laboral, ao final vas desnafrar. Breogán. Hay un incendio no lugar. Intenta xente ti calmar, ponte o casco traballar, reduce o risco laboral, ao final vas desnafrar. Breogán. Intenta a zona proteger, pregunta aos feridos se está ben, intentan nin tocalo ni mover, non lle des as pastillas que ti tes, vaya hostiazo le baches ti, tranquilo que xa ven protección civil, túa nai xa sabe de ti, di que xa está vindo pa aquí. Si vas a subir ponte o arnés, non quero que te mates sin que chores, no teu traballo sufres estrés, estás todo o día cargando palés, contaminantes tóxicos no aire, foquen, ponte mascarilla canto antes, o primeiro é a seguridade de ti e dos teus acompañantes. Breogán. Hai un incendio no lugar. Intenta xente ti calmar, ponte o casco traballar, reduce o risco laboral, ao final vas desnafrar. Breogán. Hai un incendio no lugar. Intenta xente ti calmar, ponte o casco traballar, reduce o risco laboral, ao final vas desnafrar. Breogán.